Ove lokacije će sutra biti blokirane, treba pratiti i u ostalim gradovima da li će još neka od lokacija biti blokirana. Imamo zadatak da na svim ovim lokacijama, sem železničke stanice, raskrsnice kod železničke stanice u Novom Sadu, obezbedimo ljude koji nisu prepoznatljivi, koji nisu funkcioneri, koji će doći da vređaju ove ljude, da se bune što se blokira, to jest da se ne vređaju ovi ljudi, nego opozicija, opozicioni lideri i tako dalje, nek budu kreativni. Sve to mora da se snimi i da se meni šalje snimak da bih ja mogao dalje da prosleđujem medijima. Ne moram da vam objašnjavam od kolike važnosti ovaj zadatak, dakle nemamo mnogo vremena do sutra, do 11. pa mora da bude organizovano da kad budu blokade odradimo posao kako treba. Dakle, vređanje opozicije, pobuna zašto se blokira, vređajući opoziciju i sve ostalo od Bijelo Grlića do ne znam koga, snimanje svega toga, dakle neko da vređa, neko da snima, ili onaj koji vređa neka i snima i šalje meni snimak.